Keci kalah no. Si Julun pada dia nih, ganggu yuk. Gas. Weh Julun, ada uang ki? Oh, sengado. Alasan ke no? Dah, siang dah. Pernah mana uang ke? Nggih, ampun. Uang nak bete aja no. Kene nak Si Kengken ham. Marah aja nih no. Kengken, biasa aja. Marilah pada depan yuk. Oh, yuk ah. Om Swastiastu, permisi Pak. Om Swastiastu, ada perberaki nih rame-rame nih. Jadi gini Pak. Coba Oh, Pak, masa depan ilham gitu? Hal sejohan berarti pagi-pagi. Tapi Pak, mungkin bercanda. Iya gen Pak. Sing rapi. Yakin hal. Iya Pak. Nah kalau belum rapi nah lapor jak bapak nah. Iya. kenapa dia maafin ham? Jangan. Tembalik nah Kalau kita tahu apa bedanya raga cak ya? Nah, balik dulu ya. Boleh. Apa ganci rame-rame? Jebuk ya? Ya Ci, lapor Pak Andi ke? Cepu kali ke no? Diem jak ke. Apa maksud kalian dia? Mundur ke. Sini ke? Apa nih kalian ujang-ujang kalian nih nah? Niki Pak, iya nggak masalah dia. Iya maluan Pak. Iya Pak. Kalian coba tulis hamang, sing tadi cari nak cerik. Balik ini ke si Ilham. Aduh. Gimana ya? Nih, Nah gitu nah kan bagus nah. Gitu. Kasihan no Ilham no. Jualan ditekan ya. Sing tadi cara bikin tabungannya. Dia tenuning Pak. Ngarah. Tenun cari nak cerik. maafin kita ya Ham. Maafin kita ya Ham. Kita nggak tahu kalau kayak jualan di pasar. Iya, saya kenapi. Lain kali jangan gitu ya.